Ia, o te toe whatalo whatu, sa moa le atu pele nei vaenga o le fiafi, o le asurua sumatonu, ia i mātou California nei, ia o lea wha to a mo fuisiava noa e amataria tatu por kalame pi o nei temi masani, ia ma le lau por kalame o le lupe whaalele o lau tu o na masani, Wila e pa whaaftairi o sua ia se temi foi ia o na whaatasi mai leo le tatu paanga masani, ia le tō wha ia mua whanua tupai matera ia e whao watu e tatu masaro tatu por kalame le muri foi lea neiva yaso. Ia o na tatu maru roa tua ilea mor kirisimasi, ia whatoa ilo foi leo se tonu le vai yaso fou. O tae o pe uma o le so o le Christmas Eve le au tau New Zealand, Samoa ma Australia pe uma o tau i te tonu o tau Christmas Eve le nei ia o mātou to a tae au mātou ia o na aumana iai ia le ia so le Kirisimasi. O ele tupu moni Yesu e na oe e au le pule tonu le pule e olai le tupu oe o tupu i na afio mai. Ia tango i lau pule i na e pule ai. O nu o Afrika mata makasafo i whaapei o manulele i la toli se mai o au se talia fo i mamalo ua whai ai a toa ma New Zealand ia au whaatasi ai. Whaftaitele le atua no mātou tamai i lo alofa ma lo angarelei. Mātou o ria manuia ua mātou whaitau aso ma whaitau i tūlā i le whamanatuina o lo o mai i le larolangi. O le tatalo whaftaitele i lea mea alofa sili ua e fo ia mōr tangata soifua. O lo o mai e whai matangata. Mātou te whaftai ai lau fio i leanga le lei, o lau fio e tusa o mātou tangata, o le nei fui taulanga e tasi ai afi, ia pe ua whataunu ina lava o no lo manatu mai i le tangata ngasala, o le mātou tatalo whaftai tele. Tātou malau fio le nei aso. Ia e tapena ina o mātou loto, o mātou sauni atu le Kirisimasi. Ia o mātou maua se Kirisimasi fia fia, ia mātou te loa o le vaitemi mātou te vivi ia tuai ia te oe. Ona ua e whaia mea sili mō o tangata, o mātou te talo tamai. Wha mangalo i o mātou tangata se mo mātou tangata leanga. Ia maua sevi ingo lau fio i mea o mawhai ona mātou whaia mawhatino ina. E suafa manu malo o ke riso e mangalo e ui mangaloa i mātou uma. No lo suafa wole mwala awai. Amen. Ia ia li tartonunga sa mo le ua i le liale tatu a matamea matatu a mata ilona suafa pa malu o suafa pa ia e mamaru e foi ma le lei ia mata upu e whai ona o tatu tala noina. Ia ona o le so o lo o topea ia le folanga talua i e whai sifa umi o le mata upu le nei aso. Ia ona o lo o iai ia ni mata upu sili on tau e fia tala noina. Ia melea lea ua taunu mai ia le tatou
ua fo'i matapa'aga ia la atusa'u la ma'amata tuloa I ni mataupu ua tatau ona fa'atalanoina tupa'i mo fanua e lagona mai ia I hello mo fanua e lagona mai ia le tai le o natu ia o te manatu o lea ua tatonu fa'atasi ele I vana o taunu mai fale ai ia te tatonunga ona o le lava sa lupe le tātala e tele ni mataupu talanoina e mai se lava ia le tūlanga o le UTOS ia mai latou o loo fia tapena ni latou tasi le mafuanga le tawave amata ia mai se o tou Christmas Eve nei o tou Ioi. ia o le manatu fo'i ne ia maua se avanoa ia o lau sunga man ainga I le nei tula fiafi ia a vatuia nei avanoa e te whatalafa mai ma anga mai se ngona whatalafa I tatu hunu ia ona tawhanga solo le mau tau pula tata noi ne fiafi man whalo Ia, malo so futu le epa malo le folau. Fatalo fatu le mamalo le nuu. Po fia lava le tūlanga le ke lope o lo e maua mai le whaasalaunga le au nanga le lupe whanele. Ia o le mato po kalame le nei I le whaiunga le nei tausanga. Ia pia na sa notula epa o le pōmulmuli nei a mātou le Christmas Eve nei a mātou New Zealand wa pia Samoa. Ia Samoa ai o le tualalo o whatalofa ia o tau uma maua mai le au nanga ia ma le tualalo ma le whamanianga o kirisimasi ia whai maluo tau whaiva ia awane is tango so na tango fia le ava ia ma le tūlanga lea o le sawa le ave ina whaafuina o lo sa. Tātou te leiloa me tutupu. Ia ai ia manuia le kirisimasi I a inga taitasi whapesio tātou atunu I Samoa po fia lava e maua mai ai. Ia tālosia ia maua o tole file mu ma se kirisimasi manuia ma le fia. Ia tula epa ia peona whailoa le vai aso taluai. Langa e whaisina umi o tāpo kalamele nei o le whaailoa o na manatua o le masina fou. Ia lena leina manatu o le asoe te tauna whaailoa o mai tūlanga o le UTOS. Ina ia ta pena lava ta pena ia le to tele le malo le tunu. Ia masa ilia po le anisi awala ina ia mawhai ina ia le lato share awale wha mo si o tātou malo ele tau sang fou. ia malo fatai malo fatai o lea ua mau atu ia sa e ngarua ni ia so sa o ia ua o titapunu lava lau ngarua ngai e ui ona o aso malo lo ia fatai o lea ua whaavanoa mai lo temi mo tātou e po kalame o nei fuitau sanga Na a whaaso nei tula epa. o I talo Na o tae au kirisimasi and Boxing Day e offai. Ia e whangabenga whasau atua. malo fatai ia o te loa e tele o isi mata o puia no va ia tone ia male ta pu fogo a lefto a pe o le o menga fo I leo o le press conference leo le na mai ni na lila ia o le tala o le famsinonga le o te ena famsinonga mawalunga ia le tar sanga le tapipi mo 10%. Wala te tau waina te ena le 10%. Ia, peta amatai le na. Ia, na. Amatai le mtaapu o le tamaita I o li ma le manu alofa.
Pei o le pasene na le tau whalala mai tau. E man tō whai o le suile nā. Pei e whatatatini se i whaile sifu pasene na ofi mai le i tonu. E talo sia le wa mautinoa o Februari o le a whai aile le whai ngā palota la i titi a sa whatatasi. A talo sia la ia whaamania ina se tasi fo i o tau sala lo o whaapiona tau wā ave fu ale fast. Ia po ai fo i se tūlu o se si fo i tau sala ina ia mawalunga atu a lato pasene i lo pasene ale a lato e sifo. Ia, le leila ta amata ile na. O lea sa tatu wa ai lava i le nofo le lei ma salo. Le fula o ai ave i le tūlanga fure le la tu te iaini o le lava o tani mai whamsino maurunga e whaari mai. O la tu te ena tar sama. E pe o le na vatu e la tu. Pe o le la tu ama natu tu sala o tau whaarongorongo tu iai. O ni no o i unga o fai unga labo men tupu lu o lo tasi. A o lo ta oto ai le whātasi e po le ale tu la fono nana o mai e revanga. E ai o tu la fono ai e le tauna activate e tangata nei. Ina ia whātau tō whātasi te me tasi. Peitai, le ufa manino mai e le tu la fono. Ma le whaonsinonga. Le ai o le whai unga a le whaonsinonga to ilo. Se ilonga e mai a lava me whātua. Ia, se whai iso whingaro maale. Lepa, mana tua foi. Le ala le mea tonua le wale ina whelua whesasi ia le awha inga po le 5, po le 1, le sfupasene ono lea o le fau malo tu la epa. Na mantua na manino la vaito a 5. Ai ina ua loa wapa ula na whainga malo le lua olo tasi. Le na manipulate fo i mea i le fo i le sa ave masi i o le komisino whainga palota. Le lana i wana o iel tūlanga le wato au no le sfupasene. Le fo la wo mai le taimile nei. Le fo la to mwhaile toi ina toi langa awala e fete e na i ai ma iele tūlanga lua whesasi ai whai unga. Mana tua na o olmata upule nei lunga o le whamasinonga to ilo. The Court of Appeal. O ina o le muta anga naso se whamasinonga lava. Wa mai le whai unga le Court of Appeal. And that's it. The rule of law wa whaamaonia tu la whono na. Ale wa te inei na wa umai. Ale wa mana na o loe e foi activate lo. O le manino tu la whono. Manino tu la whono e le mawhai ana activate le se fulupasene. Se ilonga mai ale whainga palota, mai le o iei nisi cases, le ingi petitions, ai a whai e ingi petitions, e whaatali la se fulupasene, se i uma na to e whai ia palota la iti, po ai e malo i petitions nei, ia whai lolo palota la iti, a le whai ala e le ausi ai la ia tamaitai. Ia ona whato a award lola ia le, o se fulupasene lea, a whai ia foi, ia palota la iti nei ai ausi ai, tu la i mai se tamaitai. Ia, o whai lole upu whaanga ngia al whawhawhine. Goodbye, Felicia. E le tu la i mai la ia. Ia le suile o ala tau e sifo. Mana ia, leo le mea taro sia ia whanongolongo mai sa mua fo i ta ua fo i whasoa. O le langa mea o tula e pamalangita pipi, knowing very well, o le whai unga a le Court of Appeal. Final. No matter what, po le koe kam whai. Ane na mo sa sofa. Ai oi. Ia, sa na tatuina fo. Na au mai ar fina ngalo le whamasinonga. Male sila fia le whamasinonga. Le siava no e sao e mele. Ia le ramana ua alau e watu. Ia le lau whamanino mai. Mai ua manatu fo isa mo te tauna malama le mea. Tasi le maanga mea fo malo. E tau mawhaki lawa e tingana i roa o mana whai unga mau tutu ale vaenga o toi ilo, whamasinonga toi ilo, o le tumutumunga nam, ale lawa o e sa sofa. O le nā tonu atu la epa,
mana tua foi. Na toe sui la var tu la fono le o le sfulpasene ina ua. Ala mena ye. Na la langa fo e to ina le nei. Le na o ai lava I lunga le kora fapira to sinonga to ilo ilo. Lai sila fia tu la epa. A foi lo ia fon to e lato. Lai lato te sila fia ala tu la fono. O le ale case wa ave ilunga o le whamsinonga to ilo ilo. O le whaatumtumunga ngā o whamsinonga. That finals o le whaiunga. A le wa mana na o peito e mana na o le la waktitilo iai le wa. Pe fōlinga mai te mana o tula e pai so sofa whaiunga a le whamsinonga to ilo ilo. Ia o ai tula e paa o le HRPP o le a whai ai ia tūlanga. O le upu whasa mua tonu ana e whetaui, o le sosofa. A e tau mawhai no sosofa se mea. E leo se tūranga le lei. Au I fo la te tanu malama mai sa mua le vaenga le o ta whatanoa. O le vana whai e tula e pa le mere o le sosofa o le whamsinonga. Sosofa I tinga na whanonga e pei o I le o whio sofi e tangata nei. E whai masuru wha inga I alato. E ui na lato loa. E matua se I sini mea lato te oe oa ma le masal salo. Lato te challenging le whamasinonga. Ioe, le lau o tali mai. Ia Samoa, whai ane oe lau whaatatau le mele. O tūlanga na i tula epa. Tūlanga le toi ina nei o sailele. Na a mata mai te tonu o le palemene. Sa ia sosofa ina le tele o whaiunga. E pule to atasi ai le fonga fetalai. I taimi fo I fonga fetalai sai lano o lana paia inga. Le la wo o mai le taimi le nei. Wo na le mawhaina to iese so sofa. Ona ua tu ma tila ia a fionga fo ia fonga fetalai le o tu lai mai taimi le nei. Wa ilo e la to tūlanga, la to finga o me pule ai le ala wa le ntum whainonga sofa inga. Le wa o nei, wa sa solo atu loanga I whamsinonga, le la tam whai atu iai le lima ua mea leo tula epa, na te sa sofaina whai unga. Nga ai whaftai e fo le vaenga o whamsinonga, o lo tu matila fo I lato, lai lato te iloa, o le whai unga nei o le whaatumtumunga nei o ni whamsinonga, o le whamsinonga to ilo. E le mawhaina toi whai ese si whai unga, le mawhaina toi apili, le mawhaina toi sa sofa, le mawhaina fe fo iai I tua whai unga whamsino. Ia, nei e tele, talo sia. Le ngai au ngā pila o le au ngā o nei mea nei por kalame tatu te whi. Ia wha manino ele atunu. E wansa he o ele me ilunga I le whamsinonga o toi ilo. E le mawhaina toi suia se tani. Ia ilo, le kona ua ilo samu. Le anga toi ina e tinga ana I loa mea le ai oso ai whai. Mai le stoi ina. Mai le stoi ina lo whai tau atu ia fo I commenti e saulunga. Na mo pulu sau tia lava lai au mai e sailele. Ia, e iai le mawhau te loa pe o tau oso ele toi ina e whai le melea. E tuinga popolenga la ia. O le whai o le parota le ua le toi to le o rua nei la ne mana unia. Ia. I toi tu mai ia se tama itai mai I sa whatamu. Toi sau e masisi tama itai ia maua umalo I nare fast. O mai la ioi. O le popolenga la na o le vaenga le whaalau le whamsinonga I lalo tu la fono langa a whai ne le paloka la iti ai tu malo I la ato e fo I e whai le filinga a la to tu malo. Ai tu la I mai ai la ni ta I e mana o mia. Yeah. Ai te ua mua whaatau tō I le sfupa sene lea. Ia e pe fo la melena o ia I to matanora. Toi abe e se fo. Petai o le ua manino o Februari le o Februari na e whai ele palota laiti. On set nat pai fa mo. Ya. Ia o tā lia tu la epa. I le mamalu o
o le tātou au fia o whaafonga mai le ai o taimi mate watu ai le mata upo le UTOS a mifo sau peni ma sau api na ia wha mau inai numero o le a watu. Mana ia. Ta ngai pe fa umatam ta pule. Yeah. Tau maua la nisi o tama to fia ni sui tama ta i o ta pena me i le palota numela palota i le pa election lua safata mamua safata mamua o lo mauti noa le sui le fionga ia tu no mafono a o le fapia o lo iai fo sesi tau sala iai fo sesi tau sala mai lesi a fioanga ia tatou te that I think wala atato mauti noa ma confirm ile masina fo pa umaniria ia ai le ono faina ina le no le tivaita i o panta tula epa ia o tato moni o tato manatu mo tato wa langona ia fa leo ai ole to fa ia wai i tapa au ole tu malo wala to lo le me taun fai ia si wa mena lena tupu palota tele na matne ele kasale mana tu tato me o te langona wa o titilo sa fata o vale tu limaina o le lato tofi mal fa manianga sa lato maua lato te le to fia o foi la ia ile tu langa wa uma foi na titilo lato ia o le tule foi ave fu mai ai le tausala le ia tunu mafono ia e pe e faisina mawalunga foi mera mai lato o le lava le tofa e tu fa tasi lato mo le lato sui le lato ave ia ai mantua ia foi isi o nganu ia o inala le ia le tatonunga o le foi mana o fa ulu ai se si sui te mai tai mo ni ela saunanga wa pe o le tulanga le na leina tope loa ia sai lele e o e mana na o activate le sfulu pasene una wa maua se fafatala ni tau sala se to lua mai sa fata wa le tulanga la na yai a fa pe ma lor tau sala to so tau sala ma walunga tu pasene lo ala tau sifo ia wale ngala ia la tau ia tatu talo ia tatu tarsia ia le famu te sistem tau pun tau o rola ia le o le tau tinonga le mana ia le filo inga le lipa le bia ia mana vasenga o faia onga uma te tono le atunu ele mea na talo ina asi vanga tasi no pi tia i le mea atono e nisi mea na e sila ma iai ma e baba iai o le fesili sa o le lipa le i le vasenga o faia o a fai o iai seisi o to o involve mea tau fuala au fasaina fa ma vai mai lo te mine fa ma vai mai lo te mine la su fina ngalo le ba moni le leile le saunoanga le fionga le lipa le mia o tanga ia o le ale me te no fo umi ai e te whaiaonga knowing o lea wa te le sori ngā tu la fono wa e whaia a o lea foi la le to ina o onga o le ato o ina tu whanau o le tūlanga nā tu la epa. O te whamo iele saunanga le fionga le lipa le mia. Ona o le popolenga la le i whanau. Po le ale to inga o onga le la tu watu whanau. Ia, ale wa pe o mamafa mena. Ona o whaia onga whaia to rua le ungari whaia onga. Le kopa nei a leo le na. Ai mawai ia o whaia onga tina whaia onga tama. Ai len tama i whaia onga na. O tangata momo o degree holders. A wai le ai se whaia onga fore le TTC e whaia onga lunga in korisi. E mo e sa o talani. E se whanau noa. Ioi, o le whanau noa si. E aua o korisi mawalulunga. O leo o le taimi whainga tā leo lea o tauina o whanau. A wale sa ilinga la
o le lumana'i. Ia o le ala le tu'aiga o ngā le la'a watu I whānau. O mana ia tele le whaiunga po o se saunoanga le fionga ne ni palemia. A whai wa iai ia e le tangata o leilo o le wa alu I whala o whasaina. Whamawai lo. Wa o le tūlanga le iei tula epa ia malama I fo le malo le tunu. Ia I lātou uma wa iai le a fianga o whala o whasaina. A whapea wa atoa se tolu masina sa wali atu I lunga taluna e whaia. E le whapea la e tu ualoa nei. Na e kilingi atoa la ia. It takes a while. Ma o lesi fo I le mea e iai fo ia mea e te ia ni treatment e te inuina ina ia tamawhai e cleanse lo ia mai te tonu ma prevent ai oe maloto e afia ia e whai fo ia o onga ma foi ma rehab ina ia whawhai afia I oe. Nea mantua le se rehab I tono Samoa. Yeah. Le se rehab I tono Samoa. Tasilana me tauna allocate se vai ngatu pe failan mena. I know there's a rehab, but only for mental patients, but not in the sides of the drug and alcohol. E o te loa iei nisi o nia wo ia papera sa iei ia fianga o whanau. Ana avela o lesina mai nei New Zealand. New Zealand e po Australia, o lesina ave Amerika. Ona o tātou nei, o loo iai ia o nanga nei o rehab e mawhaina ave iai ia. Ia, patience ia. Ia. Ia, o le tau a tau te lo e te sila fiafola me mani. A whea nei la e te ua mai nisi lunga a mese lama whaia o. O le teimi e mai e resign. E te tau roona mauria lo teimi na. Me moni. Teimi e resign ai, whai lo morianga. Me moni. Ma nei e ielo whalonglongo atu o le press conference le saunoanga sui komsina leo. O le taimi e alu ai le raid. O ai mai maua atu no whanga ia ka loka umalawa. Whapena whala I lātou nei. It's just because you're a degree holder or because e maulunga sau tūlanga o ina no this, it doesn't affect the fact wa e whaiale commit a crime. Pea tasina mena matango fia I tele le whelo inga re ni pale mi. Mana tu whaiale I tupu ani me whapea. Ne I tupu ani me whapea. Ele iai se teimi na tau whai pale mi atarua e build the relationship. Ale malo. Ma tanga luenga I a mese lama. Whai au. Ma foma. Ia leo pa. Mantua tula epa. O communities nei po o nanga nei. O le community lea Samoa. O ila tau nei le sa tu silima. Whai le e kisi. Ina ia mauaila ia sui o te tono al palmene. A wale lufino tu la fono ma meo o tata watunu. Ele I tiro la I whai ngā malo mpai inga ua mawai atu. Ele I se la tau tō wha e wha pēr sāwa wali I le atunu. A mai se tō wha le atunu. Pe a mai batu le tua lalo al whai ngā malo. A batu se langona se leo al whai ngā malo. E sa ili ai po le ase manatu o le atunu. Ele I whai a le tupu le mea. Ai whawhetai le fionga le li pale mia. Ona o lea, o le mānei o lana tō whāma lana ka peneta, ti tilo o le o la tau le pule. O le pule o lo I a ao o le atunu. Lea la ua o ai e talasanga, ma o e fola le fala, te sa ngai me le atunu, a mai manatu, whapeana mai whai e la tau, o na tu whaatasi ni mea, e na ia manuia ai Samoa. O se tūlanga le lei. O se vainga ma o se fuafuanga tamai.
le aisa langa te tawa o no o ia ta o malo le level tanga ta fainga luenga e tupu e foi la ele ngata o le amana ia ele malo a ia foi sia nganga tala tu mai o tanga ngā rua le malo i o la E la tua ngona e foi le. E whaasofi. Ia, sorry to let. Ma e whaasofi e foi le la ngona fia o tangata o le atunuu. Ona o le amana ia o i lātou. O le amana ia o i lātou. Mesa e pēna sau no pēla fionga le li pale mia. Le o tō mawhai e le whainga malo ona o to atasi e whai le whainga malo. E o ma le atunuu. Ia, e se le mānei o lea mau a o tātou wā aifole iai. Le sangi mai o le atunuu. A mai o lātou manatu, a mai ni mea whaatupula iai, ni mea le lei mo le atina e ino Samoa. Mai monia le afo i le palemia malana kapeneta. A tau nofo ala i le ofisa tau te leilo atu tua o mea le tutupu mai tu malo. Ai whawhetai le fionga le li palemia. Tu masavali ta i mua ia i mea uma. Ai le leia ma e sila tutoa i le whaatino ina o le awhalinga o le roadshow. Te tutu sa manelea. Yes. O le savalia ele malo. O departments, instead o tu malo, o departments is o malo. Le la ua pa i whaifi au. Le whauto e pa i li im whaipule. Ia po le village fono act. Ia, tu sa o le wasavalia le whainga malo, ia whala potopotonga ma au nanga. Ia maua mai se to file mo, maua ai ni manatu lelei, a wale atina ino Samoa. Ia. Malo, whaftai. Ia. E pēla tanga i tula e pa, au tai ai pēla mata upulea. Ese foi le mana ia o le whaasoa le fionga le li pale mia, i le fono ma e kalesia so fatasi. Fo fola le iai, lo nā tunga lunga, po lenga, ma le fefe i le ofi mai o whala o whasa ine te tono le atunu. Matua i fo fola le fionga le li pale mia. Ai se ame o whai e le tūlanga, o le manatu a lofa i whanau lalova o le atunu, o whanau nei o luma na i nao Samoa i aso o luma. E tā ua i o le mele ua pa i e tatara noa. O upu na whao ngā e le fionga le li pare mia. E te mana tua. Le teimi o sa ilele, le teimi o tui le epa. Te i ale atu nuu aruatu le ora. I le aise whelio inga whapea. I le aise whelio inga manuu ma fioanga ia po le village fononet. I aini mawhitanga whapea. Ke ia ua aruatu le ora. O le ale ora. Ka i lima sa o le aini. O inala na fuli e toa tēlo tangata. Ua a apa pat o le mele na uwharangonongo ai. E le pule ao, le pule pō. E le sopo, le vai, i le ele. O awinga o tala ia e mātou te le whaatonua rau tautou wha. E na o nao mātou so atua. Ai le se mea siri matwhero inga. Ma ai mai a yatu. Ioe, e le o watua wha marosi o se ora mere a watu. Na o nao mātou wha pai atu. Ko le a se tautou wha ua mātou mana o mia lau tau whasoa. So le winga lan, o le se senga la i o whainga malo. O le se senga i o le mentality a tangata i langa leadership. Te e pila o le utai i vaanga le, e tā ua whanongo longo me o le atu, o tā tala te isi mea ia. Moro la tau sila fia, ma le ese senga o whainga malo. Mone sa nanga tu le epo le ese senga, ta watu malama i rumo le atu nua. Langa le ele tata nunga whaha sa i lele whapea. O iena na upalemia, tangata umai, e ifo mai a te au. That was the mentality that he used. O ia tuto atasi mai lunga, a o Samoa i lalo i. E le fesili mai la ia i lalo.
ai to tutuli atu lalo i lunga o tulanga na le sa tupu Au mai o le ora. yes Mm. pena umal mele sa tupu ia ai whawhitai ia ono lea o whamawalunga Yeah. o lea o whamawalunga tulanga le na langa lai elon te tenunga tulo wal whafonga anga Samoa saona la lafo tala e va lea Samoa e matitiva Samoa you know le la whapea ia ai ese lava le taimi o le fionga le atua ese le taimi o le atua nati sui ai mea uma E tau ta te whapura te isi pe ta tia la isi department ale malo. Male whainga malo. Pate o le mea sili na whainga tā o na ananga tā. O le vā o le malo. Male ikarisia. Male whakiusiano. Peitai. Lea na papa ia iai. Ma o iai. O le tā ua o lau whanu. Matau leo mea o ikarisia so fatasi. So far, pinga o major, pinga o ekalesia leta o tatu o mainline churches. Na o katoliko. Malea foi, metotisi, male fakasa. Ya, lela ye pinga na o ye male Nazareth tai tutonu. O maftanga lea. o lau iai le foi le o le the moment lau iai le foi le le lotu le ekalesia mamona. Le utele lopo o iai, utele lopo iai. Apparently lau iai. Lenta taloi le palmia. A whapea 5 ekalesia kelisiano leo e tutonu. Ia tofu ia uma ekalesia kelisiano e tutonu. But o le taua ia tia. Whanolongo toi avitua, whanolongo. No musua nene iai ni mafufonga o whaingaruenga. Wa so sopo le malo le mele tampa iai. No peitai. No whanolongo manino, no pitia ia langona. Ia pio upu i na whaonga. Pio leno whatui upu na whaonga e le whiunga le nipa le mia. I le se ora. I le se whatonunga. A o le mātou tu alala. Ia whaiane iai o tō wāoro iai ia le atonga. Ia la e te tauna iai le asofitu. I te tauna iai le molmau iau. I te tauna iai le mamon. Ia, lotu pati. Mai la tō o malava. O stasi na vanga tā ua o le whilo inga le. Ia. O le manei e o le tūlanga le wa iai o loo iai le tu whaleanganga lo mawhaina lato a vea se whautuanga matu a lalo i le pale mia malana kapeneta. Ai e whai fo i e fuafuanga le pale mia malana kapeneta. Ai ei ni whale tonu e o loo iai le tu le whaleanganga e lato te a apa iai Mosef Sosoani. Ia, ai te mana tua fuila. O le whainga malo atu le epa mare ta pipi. Tasi le nei vanga pei se ngalu whaafua i le vā o le o whainga ruenga. Mare ta pipi. Ai mese lava na ta upu tau tax tau la whonga. Le na bevesi ia i atu le epa e o mai te minei. Le ele manatu o i le downfall o le HRPP. Ona o le lato manatu le whapea e te tauna tongi uma la whonga a whaife au. Ia o tūlanga le nai te le i o manatu se ma mea sa tūla i mai ina ua mana na o e taxi a whaife au Le sa tele ina na ye fo le tūlanga sa fite na ye fo i e ka le sia ia ma la tau la fuma moe ona tūlanga lea. Sa oi le tasi fo ina whapea mai. O le ale mele wa tūla i mai. O leo te alu te whainga luenga. O la utupele mai i lo ainga. Wa already taxed. Wa umana tax. Lo ave ese le tax ale malo. O i la le whaire whaasoa au. A to e alu la o whaile whaatau a wā le tau singo le ainga. O le whaku koe tax fo le tupele na. I tau o loa ma. Ua, o le lei mai tai tu.
O it's okay tula epa. Ai lela la ola I o le tangata whaingaluenga lea e ave lona lofa. Whai lona lofa I le ekalesia. Ai toi mana na o toi text lea lofa le ekalesia. Ia ua ane, ua fia, ua text whaatolu le tupe le nei o le tangata whaingaluenga. Yeah. Okay. O tulanga na ia ona o lela whailo mai ua text umala asanga o le tongi e tangata whaingaluenga lea. Ia ai lewa lato e text ma whaife au. Wa te le ala le afo le tūlanga. Ia e mantua foila. Le nā lia e mai e foi. Ona oni mea na whaata tope na whai e a foi. E le whainga malo le atula epa. Ona lea wa so desperate le mea tau tupe. Ona lato whai elo le tūlanga le wa taxi a whaife au. Ia na telefo ia e ka le sia sa fese sia iai mo lato manatu a. E se foi lato titilo iai ia o nisio e ka le sia e lima vai o ia lato tangata lotu ia e le te tele ni la fonga a le lava la ati e tele la sanga na tula I mai ai le case le o le taxing o whaife au. Ia e paulava le ele I taunu ono lea e ese la vafo le sila fia le sila le tuoi I neito e ngā mea la whai le la o I lupe wha lele e ka le sia o sui va aie o le fionga le tua lo wha pēna la unga ina le upu le ola I tele o nuu mai tu malo. O le pio le bainga tā ua le whilo inga le lau whanongrong. Ina kua te talo ia le fionga le lipa le bia le ngata e mo o mia la tō le ngā duenga whaleanga. Ia iai uma I ka le sia keu siano I tutono le mafutanga so fatasi lea. O se vainga tā ua nai lau tau puepu atu ia male. Ia, o mana tūla tā pai le tam tā e tele o mta upu ia I e tanoi. Ai le tā oro e whaamata o situ langa o le tatu o le sia I le valile. Tatu fo mero le wha. Ia. O le nei vai aso atoa. Ma le vai aso o tia nei. To a tele wala au mai e te au. Tupai wha mole lea la. Wha mole tupai. Wha whewhena o maua le mea whai e le shea. Ia e selwhainga tā le whai atu. A wale vili mai au vili sa moa e wha pia mai. Ia o le tupe fo ia vili e le telefoni sa moa. Ia lea la. E ui o le tupe. I have to spend my money o te wala aua ia Samoa I le ofisa le UTOS. Ona o hau fo ila le iaila o account I tono le UTOS. O le UTOS, o le Unit Trust of Samoa. O le teu whaafai ngā luenga ai lau tupe I te tono. Ta tele I o la e whaamalama tam tau. O lea o iese awareness I le UTOS male malo. O lea la aui atu I share se tangata. Tala noa le ofisa tu tono le UTOS tu la epa. Ia. Le ala whapea mai. E whai lava lau oi. Wa pen whamamlama le fionga le li pale mia. Whapea o lewa e la e mawhauwhau wa e mana o e whai lau share. Mo a wala le valeli. E te lela tu lofa atau loa lau share. E te alu lai tu tonu. E teu whaafai luenga lau tupe wha investment I te tono le UTOS. Okay. O lola le taimi ua whape mai ele whai ngā malo o le ua tatala le whai tutoa e mawhai e loa na au mai lau shea I te tono. O lea lai e lau numero lau account le te tono le UTOS. Whai ngofia lo le processing e a foi whaalu le whai ngā lau investment I lungo lau account le UTOS. Ai ta tele I o tele I loloto. O se upu tā ua tele wharonga tangata. Investment. O la tupe invest, not a donation.
No. Si te department taua, o le UTOS. Tu sala o ipinga investments lava e latu te maro patai. Ia manino le whafonga anga Samoa. O lau tupe le la ateu te tono le UTOS. E leo se donation, e leo se foai. O lau tupe o le teu whawhainga ringa wha investment. E piala nu o me tonu ana le whai ele UTOS e te alu e teu wai nā lau tupe whai lau investment. A o lola ina whamanuia ina le tātou fufuanga le whainga malo i le wālele. Ona e li liu lola ia tusi le UTOS e ave lau fia 5 se lau pe afe se vaenga o lau tupe e whai e la sau investment i le valele. Mana ia, o le taua na ia pauar to tiro tatu le ye mo meu bank account a me sila tatu fafo ia wa tele lopo to ifia se meu la to ila ita bank account i Samoa a tasila le no le vaina e le se bank la account albon no investment, yes. A anu le UTOS e le fa pete la tu fai mai sau bank account or anything. O lau tupe o lo teu fa teu ngā tupe fa whainga ringa investa i nā i le UTOS. Ese mai le fale tupe le te alu e teu ai lau tupe o i nā e teu fa whainga ringa lau tupe mo le tausanga tolu pe 5 tausanga ia na maua mai la i o le interest pe fili le oi pe koe tu oi pe te tonu pe tala mai tua lau interest la maua mai o le meta o le tau o le UTOS tu se accumulate o tupe ia o le van faila o ke le UTOS ua fitu nei tausanga ka fe o ke ama se 2.5 le mena o ta tia to se tu la epaso ia ia tanga i sa pua e whalongolongo mai a va e sau pepa ma sau peni ia pe na fai atu a mifo sau pepa ma se peni e mana ia le fai o sau tama i notebook ina ia whai ngofie ai o le fisili le a mai te tono who can buy the units e na o tangata Samoa Sitiseni tangata no Fomau e mawhai o na teu whai ngā ruenga i le UTOS o pisinisia Samoa komitia nuu e kalesia mo meo kalapu o ni maftanga ni ainga societe asosi ma so se vaenga e lei titifo ma le tolu tangata e mawhai o na teu ia tupe te tono le UTOS. Ngo malamalama mai Samoa a whapeo se ainga ka te inga tu epa. Ia, le fila leo fe mai leila lo i for the total sinus. Ia, tangata e mawhai o na teu tupe. O le te tala no mai meka o kinaisis. Ia, a whale e whapea mai o tang ole au whai pisinisia Samoa o komitia nuu ma e kalesia, kalapu, societe, asosi, ma so se vaenga e le titifo ma le tolu tangata e mawhai o na teu tupe. Lela la watu whatetainga Whatetainga a whapene o a umala o whanau. Ia. O a umala o whanau. Ia. E mawhai na whaile mātou teu ngā tupe mala o whanau. O au ta maale ainga o le atalii. Ia masesi a whawhine. Ina ia moa atu ma le tolu tangata e mawhai na whaile teu ngā tupe lea. Mana ia. O le fesili lona lua. Can my child invest in units? E mawhai e tamaiti laiti. O le tali lea au mai. O se tamaititi e se fulu walu tausanga. Malunga atu e mawhai o na teu tupe mo ia lava. O le tamaititi i lalo le se fulu walu tausanga. O le matua, o le amana o mia, le matua, o le tangata tausi, e teu whaafainga luenga ina mo ia. Ia, mo i lato under 18, ha pelala of grandchildren, to lua granddaughters, they are only the age of 8 and 9.
e mawhaina o whaia le teo ngā tupe mō la ua. Ti o ina matua. Se o ina la ausia le tausanga sifuluwalu. Mm. Iai whala le manga o le vaenga lea, pe a whapea o ni grandchildren, na whana nau I New Zealand, e le I ola I Samoa. Ta te fo iai le vaenga lea. Yeah. Mm. Now, how can I buy a unit? E te mana o mia le whaatumu o le pepatalo sanga. Mo le whaataunga o unite e tala whia ngai mo oi. Lo a inga po le whaala potopotonga. Tu o le pepa whaatasi ai mau tupe whaawhainga luenga. Maata e lua I le ofisa o le pule o le awha ngā solo ai lau tau sanga. So this is what na umi e se mato whatatanoanga. Mm. A whapea lewa le tātou la le I whafo. Yeah. Mai se lava tātou whafo. I whapena whala ia ina wo umalangai I Samoa. Ina wo la tulo whailau account na mana o mia mai e lua form of ID sa mana o mia Mm. Mm. Yeah. Malo wata ave iai ia le ata tuai. A whapela o tātou nei lei whafo. Lau pepa tau sanga. Ina ia e load lai lunga le system whainwha ngā ia for IT nowadays wa whaingo fie mea uma. So to e saulo le sifesili, where can I buy units? O le ofisa autu o le UTOS, asiasi le ofisa o le UTOS I le whangafa le tolu, o le fale tupe o atina o Samoa, ma o le aso soani se tasi o lato au whainga luenga, le whaatu muina o lauta o sanga, ma mauai lau tino I tupe. Po o lau siaki whaale tupe, po le atu ina atu oi, se li siti mo le tau whaatau. Oi nāla lea e whai pefa peo lea la mana o nei lai whai, o lunga I le whangafa le tolu, o le Development Bank I Samoa, o inalo I ele ofisa autu o le UTOS, te alula I lunga ave uma I eo whamaumaunga le nā, they cite your IDs, le passport, o le driver's license, ma wata, ia na watulo le whatumu whai uma, ia, pule oe pe fiel me a matai lau a for investment, se lau unite aluanga I lunga, ia, o le tele o lau unite, o le tele fo le nao lau tupe, le interest le maua mai. The gambling, le ale wingo le term le te whaongai na mai o le unite. The units. These are the units. The unit is the same with $100? Yeah, it all depends why langai ele whape na se lau tala e fua whatau unite le whainga. Yeah. Units. So it could be a whape mai le te mana o se lau unit. Unit. Yeah, te pavi se o le tau unite se lau se lau lima surulua tala e whaadwai. Okay. So you pay 152. This is only an example. Okay. You pay 152 tala. Aolo equivalent is a lau unite. Aola le taimi wa matua ai. Pe whapea mai o le tau le unite tasi le waiai ua tala walu fitu. Ia alena e whaataua le unite tasi I le tala li malua. Le se na ilolo le lawa iei le whaopoponga, wa iei le increase o le interest. Mana ia. Saulola ia I le Gambling Control Authority. O e te asiasi la le wa le e whala le vaenga le nā le Gambling Control Authority. O le lato la le maketi sa longa. Mom whai nei ele au whai unite o le UTOS, o na whaatau ni unite pe sili atu foi. O na tatala ni te unga tupe fo I Savai. E ala la lea I le GCA, the Gambling Control Authority. A iai ni au fesili e winga I le avanoa e te wai au tupe le trust mai Savai. Wha mole wha so tai le UTOS, le lala ala watu numera I o telefoni. O le lua ono, iwa, whaiva, a whapete fia walau sao atu nei New Zealand, o le ono walu lima le code, o le numera telefoni,
lua ono, iwa, whaiva, po le lua iwa, tasiono. O ngumela ngā le Utah Samoa. A ngumela la lea a le Gambling Control Authority o le lua ono, 5 tasi lua, o le fitu, lua tasi. I repeat, o le numera a le Utah Samoa, a le kore te whaongaina pe wala awatu nei New Zealand, o ono walu 5, lua ono iwa whaiva, o le o ono walu 5, lua iwa tasiono, numera na le Utah. Ai mo i lātou le motutele sa la whai, e whaonga maila le Gambling Control Authority, o le lātou numera, o le o ono walu 5, lua ono 5 tasi lua, po le fitu, lua tasi. Tupai se whamanino mai lea le Gambling Authority ngā le whanonga pie. Tu sa o le vaenga na o lo isa vai le lātou la, e mawhaina o i tangata wha tutongi ai a lātou unite o lātou na o le PSA agent a le afo a le Utah. Okay. Le piana whamanino umata me whalongolongo tangata. What Utah stand for? It's the Unit Trust of Samoa. Aia. Ia, na leo ua wharongo uma mea le tatu atu ia manino. Le whape manisi aia pango. Ia, langa manatua, e lea se la o le Utah sa ia na o tātou Samoa tutotas. Yes. Okay. Ai mawhai. Atono foi e se vaenga tau investment a tutuila ia. Wa o lo ia le Utah si fiti. Okay. Ai mawhaiana investi e pango. O e mwhaiana atu tangata pango i tatonu atu Samoa whai e lātou. Ole Fasili, is there a way I can make direct deductions to top up my investment on a regular basis? Pela o lewa yela o account. A whapela o mana o toi whaopopo ia o unity. Lela yele Fasili lea pe iai se a wale mawhai ai o na whai sa o direct deductions. Ole tali. Ioe e mawhai, fuafua i lo tūlanga ma le mea o lo e no fuai. A whai o oes tangata whainga luenga le mālo o Samoa, e mawhai ona e saini i le mātou pepa o le Authority for Direct Deductions. Pea whapela o e le te whainga luenga i Samoa, e eila le foreman, tua tātou i nei New Zealand, a whapela le te mana o e whai iau no ngā tupepo lea, e te alu whai le Direct Deduction Form. Ia ese mai ese vaenga portion o lo tutongi. Fa penala ia le tūlanga lea i e o lo whainga luenga i Samoa. E mawhai ona e saini. Ia? Tano mai. E mawhai ona e saini i le mātou pepa o le Authority for Direct Deductions ma o le a mātou whaatūlanga ina to e senga tu sao mai lo tutongi. E ala il matanga luenga o tupi. A whai ele o oios tangata whainga luenga le malo, e tatau ona e whaatumu le standing order, i lau whale tupe e otometi ai ona whisi tai tupe, mai lau teo ngā tupe le mātou whatupe. A whai lo e nofo i whafo, mana tua mai la lea, e ma whai ona e whae e sao e ala i le tu mai o au tupe, ia mātou e ala so se kampani whaali liu tupe, o au nanga wha computer i lungo le internet e o foina mai ai le whatupe wha bisinisi. Wha so tai mai mātou, ma le a mātou tu ina atu ia te oe, wha mtalanga o le mātou teo ngā tupe i le whale tupe ina ia mawhai ai o na e whaia sao whesita inga i la mātou teo ngā tupe e wha o popo iai lau tupe teo. O le wha mani nonga la le vaenga le mo i tātou nei whafo. Longa i ele meta o le Swift Code. Ia tātou nei whafo. Pea whapea le tau te mana o e authorize aku sesi deductions e te whapopo i te tono lau. E whailai o e mai lau o e whale tupe. Yeah.
ave la ia i Samoa e iela le Swift code e whaonga ave i Samoa na i fole i le tupe mal fa tupe le Samoa i tono le UTOS. Transfer. Yes. So how do I know what the issue and withdrawal prices for units are at any time? O tau o le a whaasalawina i le mātou officer, le mātou upenga ta whailangi, malunga o Facebook, a whaiolo i ai le lisi o emaili o le UTOS, o le tau o le a emaili sao i a oe pe atu ina atu i aso lulu mua masina taitasi. O ila pe a whapea o lewa i eise tūlanga pe tauna tala i tua le share lewa maua le tau le unit share. It's either la o lau emaili la he tu inatu tono le ofisa au tu le UTOS. E emaili sa o mai ala tau wha maunga ia te oi. Yeah, o le facility, what interest rate do you pay for my investment? Mātou te le to ngia tului e pei o whale tupe wha pisinisi. Mātou te tutongi tufa tufanga, wha mai. Mātou te tutongi tufa tufanga, wha tupula ia tupe wha vai i lunga o lau tupe teu wha whainga luenga. O le ale tele o le mātou tutongi e wha lango i tupe mama ale trust. So they pay the dividends and capital growth or lau investment. Yeah. Or lesi facility, how often does UTOS pay out dividends? Fia ona tutongi mai ia dividends nei ale UTOS. Ua fuafua le pule e tutongi whaatasi i le tausanga. E masani lava ona whaeloa le komiti whaafoia le company le pulenga se tufanga i a uni tausanga taitasi. E le i tutongia i le vai asolo na lua o Julai. E tolu masine tu ina atu tangata e umia unite. E whai eise whai unga pe lato te mana na e to e teu whawhai ngā luenga lau tupe. Pe whaui i tua lau tufanga. O vaenga la le tu la e pape na whai atu. A olo la lewa mai le tufanga lewa sau le share. Whapea whateta inga. Sau le share fast food ta la ia le tufanga lewa maua. E le la tu umarton masina ia te oi. E te whapea atua ia deposit i fola o fast food ta la nai te tonu o lau bank account le Samoa. A whapela e uma e te le tali atu. E oko meki ale to e alu o le tupele i te tonu whaopoko i au unite le iai. A whai e le whai loa e le pule o le unite le wha moe e ave e se langa tuftufanga i te tonu le nei vai tau. O le a otometi lava ona to e wha whai ngā luenga e le pule le tufatufanga. Wai maua mai la. Umal tolu masina le tu mai e te tali atuai pe te mana o withdraw lau fast food tala. A le tali atu. E oko meki ale to e tu te tono lau fast food tala fa o popo ia unit e to fa whainga luenga. Mani. Te, ale taua au ta whai pe tala i tangata. Le ala wa dino. Pe ana o le to tongi te tonu tifa. Pia o le e fai mamaua i dividend te pia o nupifa. Ioi. A mea i o kako investment. Te o fo si sa mua i le fai e musu e fai mele. Oh yes, it's a good investment. Yeah. Tell you what, it's a good investment. Yeah. Yeah. Can I reinvest my dividends? Be mawhai ona toe ioe e te mawhaia. E tu ina atu ia te oe se tolu masina e au ina ai lau tufanga mai mātou ofisa. Le lan whai atu. Once lo e saule a fo le dividends ya uni after tongi me ya Julai. You had 3 months. E tolu masina tu ina mai te oe. Uma tolu masina la e te le whape atu atu. Uma tolu masina whailo whai unga. E mwhaina e whape atu. Ia lau fast food ta la le wa maua. Whamamole pe whinga deposit i lau account le Samoa. Umala ton masina le ai sautali. E oko meki ele to reinvest o lau tupe, which is good. Which is good. Wa le whapea mai,
O le umi te tauna e whaawhaingalue ngai sau investment. Leave it for 3 to 5 years. E uma e te le lau tupe mawai. Mana ia turanga le wei ta whatanonga tau pule. Yeah, le lafta utali atu nei ia le tali lea. How long can I keep my money in the trust? Yeah. E pule lava oe, e ui i lea, mātou te whaamalosia oe e teu lau tupe mo le ititi ifo i le tolu tausanga ina ia mawhai ai ona e mawaina le tele o whaamanuyanga. E ale mana ia tula epa, e au ili uma le taimina o walua i e whai. Toi titi atola o tolu i tula. Why? Because I asked every question. I wanted to know, what if I do this? What if I don't? What if I get this? What if I don't? It's something that you need to fully understand. Yeah. Because at the end of the day, o lau tupe ia e malama ai, le ale to inga whaafai luenga ina o lo le ai lau tupe. Ai whai fo ia mau se whaamanuianga. O le ale umi e mawhai ai, o na e whaongaina, o le ale umi e mwhaina tu wai whato am whaina e apati ai. Whamana tu pai se o te whamana tu langa i tangata i whtoa mai lewa wa halfway ta whatanu tau. O le mati tala noa i lau investment e whai e tu tonu o le iu toss i o e i tu tonu o le tātou at nuu ia pēo e tau manatu e whai sau sia ia mō le tātou wālele. Mō tātou i e whtātou mai mai whalau ia continue ta u whamunga. Yeah, can the government of Samoa dictate where UTOS can or cannot invest unit holders' funds? Le la famea te mawhai e le whainga malo o na lato wha malosia ia o le tali lea. Le ai e le mawhai e le malo o Samoa e iai le mātou komiti whatonu tu tōtasi o loo wha maoni i le au whai unite o loo iai foi i le tausi mawaenga o loo whaatula fonoina le whaamautinoina, o loo whaatumawina le manuia o le Alpha Unite. E ese le malu pui pui a tūranga lea, Yeah. So is my money guaranteed by the government if UTOS is wound up or terminated? Le tūranga la lea iai, e whaamaonia le malo tupe o loo wha une atu ele UTOS, ele SOE peitai, o le whaamaoninga le malo e whaalau tele atu i le puipui o tangata e umia uniti mai tupe ngau o loo lātou whaawhainga luenga ina. A whai e whaamuta pe whaamuta fo i le trust e na o lau share o a seta mama o loo awanua pe a uma o na tutongi ai tā lafu maisi tau o le trust. Now, can I check my investment balance online? E mawhai o na e siakiina i lungo o penga te whailangi. Ioe e te mawhaia. E mana o mia lo whaatumu masaini le pepa taosanga mo au nanga i lunga o le lainga matu umai le matu ofisa. Pela oa o lena o wala au iai siaki uma o mea talatua nafi. O le taimi lava mātou te mawai lau pepa saini, mātou te wha ngā solo lau taosanga, o le taimi fo e wha maoni ai, o le lai mawaina e mawase email, yes, they will send you an email, any update e whai mo lunga lau account, na umana whai le update within 5 minutes, a saule emaili e update mai oe inifsuia inga. Mana Ia ore tūlanga lana i tula e pole UTOS. Yes, you can apply online from overseas using the online access in the website. O tūlanga whaina, there's a payment platform portal. It's a tauna whaongaina. For all new account holders applying from overseas, you need to get confirmation of 2 forms of ID, which is either your current passport, driver's license, or your Samoan birth certificate. These documents will be loaded in the system
whai atua I nei te le tau malanga I Samoa. Okay. Pela le mele no whai atua la matanga tula epa whapea o whanau na whananau inu I whafo a. Le la ala o whamamla mau I atumta upu lea. Mo I lātou that were born outside of Samoa, you can apply providing you submit evidence of either o lo tamā, po lo tina, o se tangata Samoa, which o le winga o whamtalanga lea, pela o la whanau len whanau ni New Zealand. Langa o le la abatu le birth certificate e whamaunia, it's a New Zealand birth certificate. Ai o le mea lai whai, e abatu le tus folau Samoa, po le pepa whanau Samoa, o au le tina, po le tamā, e attach atasi I le application o lo walo lea. Wa maua mai, e mawhai e tātou whanau. Mawhai e tātou whanau, o na whai fo e lātou investment. But because langa e tauna whai loa le tus folau o tamaititi, e loa ila na whanau New Zealand, pen whanau Australia, pe whanau fo Amerika. E a whai o le matua o le ida tamā po le tina, sa whanau fo I Samoa, a o lewa si tsengi fo I atunu nei, e submit la le copy o le birth certificate a tamā po tina, e attach whaatasi langa application. O mo I tātou nei e whafo, existing account holders from overseas, e wha ia a wala banks, e wha ngā ina ele UTOS, e transfer to ilo payment, e wha ilo update for increase ilo, o lo online application requirements, o le e wha vaenga, o le individual account, o le joint account, o le au mo groups, o le wha pisinisi te wha ngā ina. A very straightforward your application. It's only a one page. Very straightforward question. Alanga e whai asinga ni o vai e tau le iloa mai e mamalo le atunu. Whai asangi. Alela ana o tunga telo fesili e sa wai. Se toi a mai a whamole ina I fesili o si toi a mai fesili a numero telefoni. Se whalong pepe sa o le lua ono o whaiva. Ia ma le lua iwa tasi ono. Mo toi e toi fesili ma ta telefoni. Lua ono o whaiva, ma le lua iwa tasi ono. Telefoni na te mawaile UTOS. Ai o le pui ono fesili mai I se email pa mo le mawhanua. La de talentu app. Lea? Ale ale fesili mai. Le lo ta o tua telefoni la le nam toe mana na o me telefoni ali UTOS le ofisa. Ia ma se emaili pe mo atu le emaili ale ofisa fa mo. E uma ia ona sai mai uma vai ngai tau abatu. Na toe au batu le au te lenga o details Yeah, okay. O fesili le mana o mie te tono lau application. O le ale to inga application. Pela, if you want an individual account, pe te mana o whaiselua joint account malau paanga, pe te mana o whaiseto group account, pe you only want a business account. Ia ona whailola ia le stala lola ia le ngoa, a whapea it's an individual account, ia o lo ingoa. A whapea la o se joint account, e tu umalai ngoa o oe ma le tamā. A whapea se group, ia e whaise ngoa le tau group, a whapea se pisinisi, e whaangale ngoa le pisinisi. O le family group la e consider. It's a group. As a group, okay. It's good. Ia ona saulola ia ta o le to atusi o le meo e nofo ai, le te au mawai, mana o mia po lale to inga, what is the source of the income? Ia tusi e lalo o lau salary po le wages, ia saulola ia o le conditions la, o le mana o e withdraw lau unity, o au la ia e to e reinvest, te le mana o e tala, ia pawana ia mawhaatumulo details o lau account, o lau bank account. Mani,
E ala se form o mai e fai e tuela. Ia le form online io e. Okay. Tu sala o le lala batu ia le whamaunianga. To invest in UTOS, please note the following important information. O le complete o lau online application, ma o le full payment lau iau unite le te mana o ai, o le minimum lusful 5 unite. You can't go below 25 units. Oh, okay. Ali lola tau le unit e lufu E lima. 40 pence la pe fia tau le unite tasi le taimi le te latu i te join. Ia, na e tuto mia la ia o le lusu 5 unite le ilona tau le unite tasi. Payments can be check, cash, or money order. Application can be lodged and paid mo ilato savai through the Gambling Control Authority. Ole senga la a e alu i le UTOS itself in whainata o me ilato I lau statement ma lau palengi and all that. A e alu la I le vaenga leo le Gambling Control Authorities. They are only an agent. I le mwhaina lato o mai sau financial update. Is it na saini la I o lawa foi. A whai o se foi o se application o le safa saini la lo se power of attorney. A certified copy of the power of attorney should be submitted with the application. Ia whateta inga le na whai loa mai a whapea o se tina po se tama wa maua le dementia. A o le e tusia e tatau lana whaasaingi le whainga le investment at tama po tina lea I le infante le tangata lewa avea ma power of attorney luma le loia. Ta taulana I se copy o le power of attorney lea na whaasaingi e attach whaatasi la to tonu ma le application. Everything it's all transparency and legal. Yeah. O la taula le to fsilingia I whaamaumaunga o le emaili lea le UTOS. Yeah. O le info@utos.ws. To abatu. O le emaili o le info@utos.ws. O le numero. Yeah. O maua mai I tātou ia whamon mole. Yeah. O le numero telefoni. A e wala au whapea o le te sa moa e te vilia sa o lava le lua ono iwa whaiva. Ai mo I mātou nei lei whafo. O le kouda mātou le, I guess it's the same to everybody. O le kouda sa moa le o ono waru lima. Ia, ma le whapopola I ma le numero le na o le lua ono iwa whaiva. Po o le lua iwa tasiono. A whapea wholai I eni au documents e lafo I sa moa le UTOS o le lato postal address le nei o le Unit Trust of Samoa, Private Bag, Samoa Post, a Pia Samoa. Toe avatu. This is for a postal address o le Unit Trust of Samoa, Private Bag, Samoa Post, a Pia Samoa. Yeah. Yeah, whangana le post office. Ia, pea whapea I aini au pepa o le mana o e lafo I Samoa. A whaifo I aini au pepa I mana o e lafo I Samoa I au documents. O te whautua ina. Have it signed by te tangata se JP e saini ai. E na tuula ia oe lesi copy. And you sent the original back home. Do we need to notarize any documents? You can do that in a sense, pea whapeo tūlanga leo stangata o le fia whai lawala na ia investment, alo I eni ngase matu yama me whapena. Okay. Then warrant aila le toina authority le ngā.
Ia lea le tūlanga e se website. Yes, o le www.utos.ws. Te saufa mon mole. www. www.utos.ws. Yeah, o mau mai. Ya, le tulanga wa te loa e alu rai lungo le website ia pa email ia. Nata o to uma ia i form sia whanga. Na iai o mai lunga na. Na iai o malava. O lesi mele le mawa mai. Unit Trust of Samoa now offers a wide range of digital platforms. We have now locally connected to one of the major telecommunications company in Samoa, or the Vodafone Mobile Payments Gateway, for unit holders to top up their accounts. Mo la tola ia lo mana fai account peo. E mawhai lana o whaangaina la le Vodafone Mobile Payments e top up ai pe au mana o te whaapopo Unity. Other local regional banks such as ANZ Bank have the UTOS payment option available i le lato for banking billa. Or overseas customers have the luxury to top up through the ClickX or Pacific 40 po le talofa vouchers. O inai mawhaiena e whaangaina au nanga na e top up ai fo ia lau oe account i Samoa. Ia, o se ona o le upu ale ta te tala no eipi o le term fule le whaonga tangata e tere tupe invest. Yes. Pi o tuenga ngana lava le whaonga i latu tele le tamau ainga. Au leo ua maua le avanoa. Pe tamau ainga po le lava tuenga tupe e te afoda i unit e amata. Amata i ele. Ia, ua e ufo i meka o investment. So, fe au ta ua le Samoa. Pe o le mea le mate tala noa tuai. Ia ele ia awane ina o tangata e te leno tamau ainga na te whaongainga le upu lea. Au tātou umalama. Pe au ona e whingalo e fia whaisau share mo le waalele. Ia matala i siau share anga i tutonu le o lau account i tutonu le UTOS. Mana tuatula epa. O loo whaapea mai o le minimum unit en whainga e join 25. 25. Ai li lora tau le unit. Ai o le time ia ke join man tualanga e fluctuate le currency. O le time ia le la mana o lo ke join. O ina lo la pop up mai ai le tau o le unit e tasi. A whaapea la tau mai o ia ta laiva valu. Ia o le tau fo la le na e te whaatau le unit e tasi. Ai lus fo lima o unit e mawhai ona e te entitle iai. Tala tu manu vau, talai. O te lo tātou fu na mai ni Amerika o le na, o tātou o le 0116854. Yo ia ona o tātou na mai Amerika o le 0116885 and then a number in Samoa. O mātaula i nei o le 00685. O tau, ia mātaula 011. Right. Ia mo tele uloi Australia mo o tātou o te loa o le amatanga nei o tātou share o whaingo whaatino ino o tātou share o lea ua o le masina fauai ma te lo Samoa ta whina me lea whamanmole. Me tonu ana le wata pena tuai le tūlanga le tula epa ina ia matana wha matala atu i tangata wa o isi tangata la o fefe mai oka kai kaunga ka le ai o lo o manino lava peon sa no tula epa ta o le investment na le au whaipine na le au tangata tele tupe but o le wam whaina ta pena ina le lau investment mai le lusful lima unite. O le whate ta inga la, this is just for an argument's sake. Lau lusful lima unite le nei, ai
e tusana le ono sfuta la le tupe e te tala ina le account le nei. A whapela e ono suta la le masina le nei. Ono suta la i lesi masina. Ono suta la i lesi masina. Sfulua masina. Wa fia lau tupe walo. Fitu se lau lua fulu a. Ia, a whapena ai masina uma. E uma e a, uma le tausanga, uma le lua tausanga. Wa ova le afe mon tupo au unity. E a ola na whamanuia mai e la le shares po tufanga. Na e whātaua le tāla i wawalu. A te o sau le tufanga wa lua tāla 5. Na i lole le esenga o lau investment na le wa maua. Le tupe whaasili le tufanga. I ta telefisiri mai o le 25 units, that's the minimum. That's the minimum. Yo, le minimum e le maximum la le fisiri mai tata le for le maximum le 25 units le ta noi. Ya si tu fa manino le foi fisiri mai tata le meta o le unit. Le fisiri mai tata I fa mala matu. What is unit? Tu sa ole unit. La mani. Io se a wole fa fainga tainga le mata upu. O fa fainga fiena lava. Ole unity. Ole taule na pe le fatatenga le atu le po. Ai alwe la follow tu pe Samoa. Tasi tala New Zealand fie tala Samoa mawai. Ya, te lopo le tarwi le mato New Zealand. Mato New Zealand. Tasi tala New Zealand. Mawai lau tala ono lua Samoa. Pa penala le fengo le unite lea. O lea whainga o se vaenga. E mawhaina e whaangaine whaisau investment. Le la whape ma watatala mai. E 25 le maximum e mwhaiena e whaangaina. Yeah. Now manino, penny me penny point. That's the point here. Limata. So for example, but whapela o taure in te tasi se fulu tala. Ai luas fulima se fulu se fia. 250 Yes. Ia na o le peo le whatita inga leo mawatua se fupe a hape se fulu tā la le tau o le unite tasi o lana winga e open la lau investment I le 250. Yeah. O te lo le na ua se vanga I se sifa maninonga o lo o ia le na tunu ese mai lau investment tu sa fainga mo me tau so se me kau investments lava te lo tu sa pena investanga il vailima pena investanga ila pula lava. Yes. Or the same information. O tu la te lo tu la mai tu sa uma vai ngai Yeah, mo tu pe fa fainga luenga Yeah. Tu pe ave tu lui fa fainga luenga. Ma o mai le tu fa tu fanga. O le nala le ma wai lau shares. O le challenge mo ta ua tato uma. O le ua fa mai fa mo le tato uma. O le tupe ave ngai Samoa. Everything would be in Samoan currency. Yes. Yo fa mo le lang le fu Ona o Samoa e ona le au nanga le utos. It has to be in Samoan tala. Ele fa pe o Samoa ai abatu tupe New Zealand. A fa pe mai fa te tainga. O le wai mana o e whaina iau iau unite se afe. Yeah. Ya, ai mi fonga te tau na afe lua se lau Samoa e wha anuai. O le tupe fole na I te tongia afe lua se lau tala Samoa. Yeah. Ia le na, nai manino le lei malama ia le tātou atu, tasi le vanga, o le challenge le la watu tāta noanga. O le ua amata foi le meo le tau whaaleanga I lungo le melea. Le u whapea mai foi ia le tamā foi matata I le laitu. E umatangata Samoa le tupele, le lava latu te whaangaina le me tau o le tonese. Matua I se matau whaaleanga. Wa fitu tau sanga o investment. Wa fitu tau sanga. Ia manino tatu tangata. Ioe.
Ele o se donation. Tupe. Le o se donation. O lau Awele investment. whaaseseina o tau le tau whaafongaanga Samoa i ni tala tau whaasesele au mai o awa fitu tau sanga o ma investment le UTOS. Le wholana le utangwa siaki, yes, it's now accumulating walu i lunga le lafo le yau unite le maua. Langa, ever since I started, o te le opt la vai tala mai se share. Ngā bawal me to reinvest every 3 time me mawai to reinvest la vale tupe. O se fifianga la ina wo vili atu le songa fua. Ai ta umale pale nge oh, I have got some money in me. So that's what it is. It's not a donation and it's never been a donation. So le taua, a whapea o enga isau saving account I Samoa. That's the different platform. Le yalo waru le meka o le investment. Ngai lo bank account le Samoa. Well, pe wala le bank account, whapea le tele sau tupe tono for tupe. Na tangolola ia babai ese mai say, this is just an example la. Tangolola babai ese mai sau limafi. Limafi la na, la wa ave lola whawhenga luenga wha teunga tupe, invest. Ele tu whatasia la, malau normal everyday account o le bank. Lena, o le tāua na a mesia lava tātou le diaspora. Ele lenta tu mana malama iai. O company fo yo mea le malo le mawhai o na whale tonu ia lau investment. Nio whai mai tu lepa, ele la vai pa o le wale le, ia po le alabato inga investment ta tātou sam. A pit o le challenge na le challenge ai tātou. I lea fo I mea, o le whamoe moe kako investment lea, e whatau ai se wale lea lea tunu. E mauai ia pio lea lava ua, anga ia tu lea tunu atua. E matura tupe fsosani I le malo. Ai le whapea te donatinga, accumulate lau. You're not going to donate. Aua lau whafonga anga Samoa. Oni whasi nei na wha upunga whapea, na lato wo donate. Le ai, ele o se donation. Manino lava lau o investment. Mantua lau investment na lea. Le wa mana o lola tu I to tono o le vale le tunu. Ia titilo fole ai. E vavela le growth o le tupe maua mai le whaatavalenga la I le vale le tunu. I lo le tu ai pe I invest. It's only once a year mofta asau le tufanga. Ai a whapea tu tono le vale le. E te le la le sau le share e maua mai tufanga. Mana ia. Ia, au te longo na, to te rau tatu I whafo a whapea te wa mai dividends. I le manga o kala. E toe mana o toe tu tonu le, e whata vale te tonu. Ia tatu te rilo foi po ni dividends a mai le company vale le itself. I must say to Lapa, I must say, from what I checked into my account, it was very good. It's very good. Yes. Ia, te vāna o isi sim ta te tala noa I pe whaapopo te sta minute I tati toe tala noa pe I le investment lea. I lau share le la pe if you want to become a shareholder, mo se vaalele o le atu. Te mai so fina lea. Yeah, to Lepe, it's a very exciting le investment le nei. A titilo nei a New Zealand ia nei le vale le New Zealand. To tele ia tangata shareholders. Ele tau sanga le na te ena whaali mai ia dividends a shareholders. Ele lalo I fota iafeta la tupe maua. And you look at it, okay, if that is the case, why can't we do the same le vaalele le tatou atunu? La me la lim fain tatou faya. We can do exactly the same. And if wala mai titilo iai, o le manai o le awala le investment lea, o le tele o shares a tangata le atunu, le wa tu watu. E le to e tau wha ai tala fuina la le vaalele wa lua tele ia investment ia wa matu, wa maua waila le tatou vaalele. O ina le tūlanga e le whamanianga ia Samoa, le to i ni tupe to tongi ni ai tala fua le
sau sa'o a fo'i lalo na tufa-tufanga o le share. Yeah. E tu sa'o lava ianga shareholders. O le tāua leo le mea o le tāua. Pea on tātala no le upu. Tāua le tātou mawhauwhau le upu. Io o le se upu mo se lau te lenga o tātou. Io to tiro tātou ele a fōringa le mea o le investment. Pi kau ke kalaura i fōle le tāuro le investment pi kau ke kilo le au milion ea. Ngā te tele mea. O le awa noa le ua o mai. Po le alawa to i ngā tupe o e maua. But are you willing to do your investment? I le va le le tu. Ya. O ka ko milion ea uma. O le tāu o le si tāu o le mea le tata o le ta tele va le. Na iai le ma whaatanoa mato i ngā masesi fo i lelo na malama i mea tau va le. O le pepese mai nei tau pipi. Ua oi le atunu. I tau o pasese. O le ala le va inga sa mo i sona va lele la abat. Tātou te ola i le oi leo whai mai awha pēr tau i whai numera whataitai. Awha pēr o pasese mai au tau from Auckland a pia Auckland return lua awhe. Ai a watu tātou va lele whai le upu le whai mai ua oi le atunu. Pe tā ngofi lo tātou atunu whaparasi lalo i le awhe maru se lau. Ua le lua awhe compete ma le au whaparasi lalo tātou le awhe maru se lau. O le ala le tupe tātou. Lale umi o tātou va lele le lai. Te i tā whasoi mai. Ia o toi ngā mena i le umia a ngā ufoi. Ia, nāla. Lenga o upu, o tala e whao ngā e tangata. E wha valea ai whaalongo. Ai lema whaina Waka se se ina i le whaafonga a ngā Samoa. Mo i la tau e ngarue ina valele. E wha valea le mea leo. Ana o upu ai o le wha moe le atunu. A mai se valele ua oi le atunu ui pasese. Alala wha moe. E waturu valele tātou e tū rano le pasese. Na watulele valele tātou. Na ien tātou tupen whātau motu mai ele valele. I mawhai ai e whainga malona tu i lalo pasesi. O le ai tā lafu ia valele. So therefore, te tauna le lele mark apa Samoa. Ina ia mawhai na totongi loans ma mea nei. Te so ia le tau whavalea ia Samoa. E se whapea tana. Mea tonu ale na wa apa ai le fionga le li pale mia i le investment lea. Ina ia wha mama a venga ai le atunu. Ia ole nā, e tā ua tele mi tā upule ua mātara noa tu ai, langa o la ua lunga pere tau wha valea. Ia leo tau mai ele la vai se pa u se valele. So le challenge mo tātou uma lava. Malisi ali mawhanua. No whanongo longo le porkalame a risieri. Ma whanotoe. Na ia tau tino ai. E le mai maua se pene a ia malona ainga i le investment le. O lona winga. Whapea ale, sorry to lepa, whapea ale a mai sanga senge ona le whai aila i al manuia mō tangata Samoa lau tili. Ie lo na vai. Ioi, tu sa ana no foi a what fei mesanta la eleison tu pe fai eleison. Ele lo nga fa valea. Valea. Ile lo ai to leanga. Awan me mo ia tanga to hicha pipi ele fio mela. Ele va ai se manuia o le atu lau tele. Ai fa malia o la to loto me mo le loto leanga ma loto ele. Na o fole na fai lo fiatu uma ia tangata o le fast a fa pe fo ia inisi o le fast wa lua fesasi o la to ma fau ona fa longo I tala mai tua a lela wa mo se tala fa pe oka wa fa manuia uma tangata wa fita I fia se lautu pera wa mau share na to e sau folo tala fa pe ia na wa ave ana o la to ainga le ai na tala mai le ava no so o se Samoa Manai o te tātou foi tula epa. E tau la mua foi le HRPP, le tau whaasese ma tau whaleanga. Ai tau la mua foi a la tau leo whai ngangai ni la to investment. Yeah, there you go. Yeah, e se le leanga nei me tula I mai. Se le leanga lava le mai o le loto ele ma whaina maua. Yeah. Ia, o te manatu o leo manino malam lama le lau te lenga o tam tau pule I utos, man vale.
Ia, la tātou e anga I lau te lenga o tam tau pena whai atu. Te lea nei mta upu ta pena iai. Ia e se I wha mua tam ta upu le Te le lope nei whalongolongo I leo so whainga ai me le press conference a leo ana li la. Na ole towards the end of saunoanga le ale sunga le komsina lango na e whapea ai o ai lava e maua atu taimi o raids I to tono whale e kaloka uma, which is good on them. Ma lo le toa, ma lo le pule le afionga le sui komsina. You know, mantua le sa maua le telo isi ta maitai le raid le sa whai ngai. Fui opa a. So Fesilia tu ele mele. Le whapea o le raid le na lunei se fulfitu na maua. Le la whapea, kele lope se sela wharongo so le ntiu whasao mai au sisi. E lua tamaitai a se furu lima teine. Teine. O le ana sa ora whalongo. Yeah. Sole. E le aila mo se tama na iei leos whainga lea, na maua leos whainga lea. O wale whamaiwa. Mua matua I ma tele le tupa tamaitai. You know, they're so vulnerable. Whaingo fie o na whaasetia. Whaingo fie o na tuu iei tupe. Tu ia whala au whasaina, whaongaina lato, mento aile mawhau lato, ia malato whaielo le sila asanga. O lea o whapea si sera o whalongo. No, lea I to a lua, no winga to a lua e refer I Whine mātutua. Whawhine. No winga o resi tupuranga sulima o mo te netia. Nā tonu lava. Ka fio lai sole. Apo pole mea tonu a le sa I ele fionga le minstao. O le sa vea minstao tupe mua I le fionga ia mupola. Le tele le li poti o whanau teine e leilo loa mai o lato a inga. Ana watu li poti I le sa whapito teine lana whainga malo e wha le ano iai. Ia ala lea. Le pine wha maula leo wha maunga iwa maua mai lo fiso o le mtanga luenga malo pea o ia pea alua lato o so whainga I le tele tupulanga whanau teine la iti lo iai o lato a fianga. Ka fio lai sole. Yeah. So ia le la ua mautinoa. O le meta ua e se atu lai mai le official leo. Recently. Ai tolo pulo le fionga le sui komsina. Ma losi lo na leo firm ma sa vali fai loa tu la fono I mea uma. Ia, mana ia. Tāru sia ia fai ave I pia. Mana ia siana fasi upuna fai mai tālu sia tau ma fai e tinea melea. Ai le io o mai le rua oru ono. Oru ono. Io e. O se, afa pia o whainga ia komsina o leo lo mai tenne. Ia le acting commissioner. Io la si meto e sueses komsina la susilfia. Ia, o le tulanga na e tula epa. Manto foi tapo kalame I al masina watia. Le sa ta abatu atu alalo le fionga sui komsina. Ma lo le toa, ma lo le pule. Ngā lue marfa maoni. Ngā lue marfa maoni. Wa matua I te lele. Le a fianga o tātou tangata sa moa I sori ngā tula fono I walia e mai o le whala au whasaina. Whawhetai e la I le fionga le sui komsina. Wa ia suia se la sanga mai le taitai yulu. Mea nei sa tauna whai e le tamo o Tingo Bell ia longo. Ia ala te li whaia. Ala ua ring the bell ta maro. O le tūlanga fo le leo mai lisi vahanga o le lipochi. O le to a tele o tangata I o toe a maua nei. Safa pui. O ila tau sa iai mua ai sa serva la to whasalanga I whala o whasaina. Ale futo e. Pena o mai ai tua pinye tamaya ka loka.
ai o le mo mai pe o nu tu tau langa lava le o talafatai o pia le o laku ai rates ne mau mai ai Yeah. o tupe New Zealand o tupe Australia o tupe Amerika asa o ma tupe fiti so tene no pe fena mo o tupe fiti il mele Man tua langa wa tele fo ia tato along whanau lea o ngai fiti ia. Ia pe o a whai o lato, ia there's a possibility. But then again for po o ni siksengi tangata fiti lea o ngale linguistea sa Pasifika sa o whaalongo risi fesili au le ale media pe to tel po ani ngā ruenga tangata nei Tula epa. O le lako chop lea. Tula epa le whai ala utala. Da te pasi atu se whale o kai se whale. Se whale tuata Ata fesili atu kea ule leile la whale oai. Ai ta o mai se tangata o se tangata leta te loa o le inva vai whaksole. O le mea kongu lea ngā le tūlei o le ice baby ai wa tu nofo mai le whale tuata te le. Se taimi te vai atu a luifo se ta vale. Se Ford Ranger te le lava. Ai le whingaringa tangata nei. Le whingaringa tangata nei. Nai fesili I fola ia te oe. Whawhena maua ni tangata le whingaruenga. Wasili atu lo tangata o le whingaruenga tinga inga e usu le valu tae au manawa 5 le fiafi. Ai la te le whinga la to affordinga au tamane ia le whingaruenga ai wala to affordinga. E matau tia. Talwa nei ale na te lele past up in New Zealand. Na confiscated ai te tisi mo se fulu o ta vale. Ai leo ni ta mai ta vale. Lamborghinis, Mercedes, ta vale te tele ma fale e 5 fale na. Ia e te sile fia fo le nei atu nu tele. El tau whai alu ai lunga le au drug dealers ma le au milionea. Io e au milionea e le ku ikikia fo le au drug dealers no mea no fo fale o ta avale. O isi atangata o whai helicopter sori. Ia mantua fo la vaenga nei. Le ai lava se no fuanga ia le fala o fasaina. Ele maua ni to aina au penga ese. O inai pui au penga nei ia I lato nei whaia le sori ngā tula fono lea. Pe o resi me manei ana leua au mai le fionga le lipare mia. E au matupe. E mo o mia tu se whaatino ai ngā ruenga le custom. O leo. Le quarantine. Ia ele ni tur tang office ole. E o foi nei me o tai whau. E no fala me ma fo tula epa. Ia tu loa o mea tu sa o atala ia Ele teimi o foi o longo. Ia. La mena le whaailoa ai. La mena le whaailoa ai nā teimi. Nisi au wala mwhaiena mawaini au nanga poni sosoani ina ia tam whaititia whala au whasaina ia mai la tau whaisa iele official tute le nā teimi. Le ana le tu lai mai nei whainga malo. E le nofo loa whainga malo le nei. E sa tutu masava vali. Le ale au wale mwhaina pui Samoa. Le ale tu langa leo tu lai mai. Te le whawhita uli. E o whea iei. E le o whapeo nofo whaatatali se o mai atu nuu lei whafo. Le mwhaina ilo atu nuu lei whafo. Pea le tutu o tato taitai. Whaatasi ma le atu nuu. Ina ia te e atu i. Sa wanga ma whala o whasaina. O le isi me mali e mo whanua le o tau wharongo atu. I mata au kua tamba I o tau au mai. Pe mei ta taun whestura whono al pari mene. Pe whoringa mai e mumusu e whaile mea. Pe o le whapema. E ta tau o na create al pari mene se tu la whono. E whaatino ai le mea lea. Ai mesi ala mai pari mene. Man tō whara tūra epa. I wato e mana tua ele ta mā o le kalesia katoliko. Le aki e piko a mata e linga. Le e tau tala le saunoa le fionga le monsignolo.
oi a tonu le a maua seisi. Mm. O le mea tonu a le wa tu lai mai nei, wa matua I tele whaitionga I le saunoanga le fionga le li panemia, e a e loa ia le fono ia yang wali, a mata mea le, a mata mea ia le fono le palemene e su e drugs. Nga, o a tae whalongolongo tunga I pokalami atam. Fisili lesi e whapea mai le suita e ta. Ia o mea nese longa e ta tau le palemene, a whai o manatu o le a whai se drug test. E ta tau o na whai se tūra. E pe whauringa mai ua whauringa I mumuso e whai le mea. Ia, asi o tātou tiro. O whai mai, o le fili a le tama o le maua. Ia, ai a fo. Ia, A tu lai pana e whaalongolongo. Pau mea nana o maua atua singa vaenga muli whapea mai. Ia wata tauna ave papatiso ia le fionga le li pale mia Le lana watu e lau whasalaunga. Tu lau whafonga anga sa mua. Te tauna papatiso le fionga lau le mali e toa oe. Ai le papatiso ina o oe te tauna papatiso mua ia tu lau whaiva. Wa ova lo. You know, he's coming out with weird on the mawhauwhaunga. So, oh yeah, he's naive, what tūlanga vale, wa vale matua, wa leiroa le tala na te whaia. Ele aiso, se o mea sore piu o mano taita sore tata, piu ka fia aka aiso. Ene lo, wa te whaluma ia na ia. O tūranga o te me ka maro e makua ino romi umai la losi pale mia pe ave papakiso. Ele leile fionga lau le mali e toa. Wa umana papatisoi, I mato e ka lesia. Ia wa papatiso ina fo ile la sanga o le awa o sosoani. A o lena toi papatiso I sa la elu. Mai o le Yoritanan papatiso. Lena toi papatiso I sa la elu. O wa whao la ina I o tangata o le atu. A o talo whai a tātou. E tau mawhai atu la e pato e tau mwhai wha ngangana mai ia I le tuspa ia. Tau sisini. E le alu la ule mali e toa na te whai mai sana a onga. Ke wale e papakiso e papakius. Ia. Ia wa whai tūlanga tūla e pa. Le wa ese. Wa sau nei pepero se o le whapea lātou. Le lātou te pepe loa tamaiti. Wa whai le tau whaleanga Samoa ia. Ma lengo teine. So ngā lokte and all this. O mai whamai wa maliu ta mamatua ia te apeato and all this. Ai o mai lunga fono toe male ai mamoe whamai. Le no mua ui loa le fast. A mai la evidence. Give us proof o le fast. Give us proof. Lewa mato fola tua evidence o vise kota na mai ma songa lote. Ia ma le fasa launga pulotu. A lela mai whai mele pepelo. Pepelo fofua. Sa o e sa nuanga lau le mali toa. Whaini te mai o fuai o tau pepelo. Ia le lopo lana mea lei tau whai tangata ni cover up mo le lati taita. Mana tua. Pau ana mele au med whapalangi e reina musu ta marua o ina lei toi mana o ta mara toi whafo I wharolo. Ona whai mai e musu mele a watu e tau mawhai e kawai e a fo I puni ai la tau mo le tau tatala le mesa. Le ai Lale me sa tau kalai. Nga o fau leanga ma tau whasese. O le winga o le tala fo I lele. Ai o mai la wari ia whai mai. O le mea na leide mana o tui le epa tue whafo I meia. E ave manisi tangata ili I o e whaasoa. Se whaauta I e le mor tangata. E oi. O le tangata whai mai. E mana o e whaafo I parpala malo e musu whaafo tupe. Isa. Le ai na whaafo I uma. Ia le whato o le tustu singa I na lafo mai.
Ia tua ia la le tule na tula epa. La mena le ina le whafui uma la whaaloa longa o le malanga I tutuila. Nei, ele lei foi lea. So se mea la le lumanai. Au te whai in whaaloa longa. Au te me mawari taimi. Au ar te whai in whaaloa. E o uma la wari o le HRPP. Ai te mana tua fo. Ma tau lena tua mai lo le whaatua tua ile tua sama o tasi. Ta ofi lo ma mea foi le o le o umor ka peneta ile me ta talaisi au aranga. Musanga. Nia, na tonu lava. Estea, sua mali tangata nei le meo lea. O le inu o le afu o le atunu. Ia sa solo mua ia tula epa malana vaenga. Au musa se afoi. Se awala lau papa. Pola se mea e o uma. Ia nau mai lea oka ni povi whaaloa longa mai malatou. Ia toinga mea. O le mea sa o alar fo for fa fitau lia. Sa moa au lava ni toi mai mo se te me fin whaaloa longa I toi ngā tangata ia. Leanga ua latou a atui I lau tū ma lauanga I whanua. Ioi, o la tu fa leanga ina le tu maleanga le kakau ang koe fai in fa lolonga. Le o fai mai le sieri le malana por kalame. Ua pe ua tata tauna ave mea ia I tangata lima vai o le atnu. Tasi le malama le tu maleanga. E ala na fai le fa lolonga ina fai. O le o e ave I members of parliament. E fua ilea, ia e fua ilo lato tō whinga, ia ma le lato iua whata ua avea I le lato. O ia onga le saunoanga na tula epa. O le li o pulotu. Ia, mea ngai lo ai mo le lima tango vali. A le na o le whaasoa le fionga le li pa le mia I lato I mafutanga ia lima vai. I le malanga le nalu tutuila. Na ave le mea I mapui whangalele, mapui pulotu, o monike, le mafutanga le auta wasol, le vaenga se nese, o le koshna, puloku, se aruia whaamoe le pusima, malu te toi tau o ia feta. Ia o le winga na, langa e le mwhana nofo le leita ngatani, ua su e ase au wala, le ua o ina nofo mwhaaleanga leanga nuku sa. Ai ana e aloe ave tupenga te whaasese ina I tangata o le loia. E ave la I tangata na te whai mai tangata lima vai. O si li fololo hofo ma whawhewhete ina I lau tanga. Ia, tole. Ia pe tasi na o nei lua se la wafe. Le o whairoa mai le tamaita I minsta o tupe. Po kalame fo ia pe te fia every other year, pe every year at the end o le nofo inga. Pe uma o le no fo inga nga mauela I o lua se la wafe e tufa I tonu o vaenga mo meo a fo o vaenga fai o lo fo si par mene e le tauli ai le sap langa le ana o mai manino le tala nei o le lua se la wafe le o lono winga nga le HRPP ya ma le fast ola I members e na o le ono se lau Umana le ono se lau afe mon tupu na maua le HRPP. Ai se lau mon tupu afe na maua na maua ele vaenga ale afo. Fia atola fa ingo tupe. E fia atola fa ingo tupe. Lua se lau afe. Lua se lau afe. Lua se lau afe. Tu se ora tupe na mai tu tono re pale mene e whaasoa I mo meo vaenga fai o qualify parties o lo tono parmene ele qualify ai la ia le vaenga fia me na o le vaenga le fast ia na tu falolo lo se la wapele e fu I lungo tangata toru se full members al fast fu fa ia le afo ia le HRPP tarfatu manatu lelei talofa uso ia le fele mai u falo longo I lau walu le aso fai ponga u matua le wa laki no le au le sa natu lelei ai te au le sa manatu lelei na fa pe va ve mawalo u visa o la panga ingu la le ipana u tau watu ia
Ioi. Ia, ai le toi mamau fu se mi e filo. Ia, o le pio le langa te lola te le falongo ia le o pei o le mea muri ana nei le so o le faalinga te mai i minsta tu pele. Lua se la ua felea. Okay. So at the end te le nofo inga. E mau e lor tu pelea. Tau i nofo inga uma. Yo te mana tua na mau fo i le nofo inga o le lua oro tas. Yeah. Ia, e ise si tamta upuina. Le ai tu la epa. Ia, o te loa, ia, pauna o ni mata upu na tau O le ela. tā asia Ia. E wha watu pēa le wha manatu le mamalu le atunu. E nisi o tau sai mai na ana whaia nei lau oka e wha pēa mai expect tomorrow le ai. Pēwha na watu tua lalo mai le amatanga. O maritaimi pisi o kirisimasi. E wha pēa nā fo i le pisi o le asia lato ina ia wha o kiliva tangata. Ina ia tele o lena watu tō lalo a whapete malanga i sa mua pōwhea. Wa we whailau oka na ia tau nuu atu le oka e tele i malanga. Ia, a nisi o tō wasai mai. Ia o le tali whaingofie. A whaifta oka mai nei lau oka within 24 hours. Don't be ridiculous e le o tūlanga le nā. O le temi sa o lawa e whaatade le oka o le 5 le fitu aso. Ai sa tau mawhaile asia to the best of their services ina ia ki liva within 2 to 3 days. O le pēna watu tua lalo o ma le taimi whainta o le pisi o kirisimasi tele whamomori wawe whai mai lau oka. Ia o le tūlanga na e tula epa a whaapea o aisesi fuafua whai malanga niwia i sa mua po whele tunu wha mole mole wawe place mai lau oka ina ia awane i aise se fito ia i o lau oka e tele i malanga. Te wha molea mua whanua. E simta pule tasi o pa uole tūlanga tātu e pa i mere wha o tā asia. O tō whinga fau ia ua i mai le pare mene. E le mo CEO, le o tō whia i maleri i Tomiola. O ai fwele o Siri. Tomiola? Ia, e le ngata o fo ia. Ia Tomisala. Oi Tomisala. I o lea ua tō whia o se whauwhau tua whapitoa o mtanga ruenga o sota inga. Sa mo. Pari i Tomisala, o le alo nora. Yes, le alo tō matanora. Ma nei e o tūlanga na onga olona tō mai maleanga waa i le me tau telecommunication. Ia. O le mea fwole o lea e whapea mai le fua matana mai e lunga ia whaiti o ngā tangata o na whapea o tangata o le wana muli le fast. Le pēr na manino. Le pēr na wha manino i le atunu nei mea. E te lo e le lau watua pēle system ma le mālore nei. Ia te aua ia. Wa te tau o na whaonga e le mālo sa mo le system Amerika mele o le otua o le whainga mālo. Ma watu le lato administration e loa e whawhaingo fie ngā ruenga. Mena len whapena le system Amerika. Len tatu tau mawhai e whaawau pele me le 5 tausanga le ali meu tatu vaia. Le ali meu tatu vaia. Ai ana watu le vaenga fia me ma a watu tangata moe ina. Ma whaalango ina. Mena o te tatono au tu sa foi pe whaonga e le fast tangata la tu te loa. E mapu ai la tau mai me o le tau whaleanga. Ia, o le watu tangata wha moe ina. Tula e pa whaingo fie lava tali. Vave i o le tusi 5 whaapea o tangata sa mulmulta i le fast. Sala i le mulmulta i wa o tangata e lava le to mai and my lava with wealth of knowledge in meta o telecommunications. Ai ia le taimi o tau whainga o tau paia inga. Sa tō a mai tangata le eise hanga waa. Sa tō a mai tangata e matua le iloa i la fia se mea a le to tongi e le telo le tupe a le malo. Kampea la i lea tamadi i ia pali i Tomisala. Ai, no. He deserves it.
Ia. Ia. Ia mani tangata uma o te loia. Tangata uma e loa ele fast. E whawhaingo fie le ngata ina le leila nga waa ma tangata e ioe ina ia whainga malo. O ina. Matanga i koi inisio mtanga duenga lea na tula i malor whainga malo. I resign nisio CEO, a CEO, resign nisio board members. Ai sa, no one for pa inga fia me ia. Ia, tanga i mo friends for fia me, Ole to telo i la to la sa whawhai umalunga telo boards. Yeah, ela, what's wrong? What's wrong with that? What's wrong with fast? A mai fo i tangata la to te loa o tangata e anga baa mata mai. Yeah. Ma tangata e agree. E agree i mea e whai atu ele malo. Yo e. Wale ai masianga e te anga waa ai ke disagree. Tuoron mele on whaleanga o mea e mana o ele malo. Yeah, me tu lava na. O foi o tai o malo me la to capeneta me ato fese fono vai tau te toi ke foi manatu o li e fale ele se me le malo ma wai ta to filfilia ta to Ole le pale mia e lana filfilinga. Sa faia foi te filisa no tu la e paiana filfilinga. Tinana sa ia tu la tunu uman to tele na yese suinga. Na fai lava le mea na loto yenga ia. Le foi lana tato wa ia foi whainga malo fia mi. Fesuia inga whafua se inga reshuffle o minsta. Fai to tasi lava ia. Ia te minei. Pule foi le fionga le ali pale mia. O ia te tai o malo. mai le to e pele manu ale ma fanua ele to e pele manu ale tara fa so pito sa mo ole pale mi or tama CEO o tupele atari chief auditor son-in-law maona fa na mo mai ele to e pele manu One whanau i tato ambassadors overseas. la le fai ngo fiela na mai ma fai mai tala ile atu ale mata fai luma mata o le tangata o le la Ma fisuia inga o la to whanau grandchildren fa mai lunga sko sipia malo to tongi le malo ale i ni pa passion suinga. Ai, come on. Walava na mea pipio. Le watu la i whainga malo fo. Ia tato walo i fo i lango mau pongi fa moi moi. o lo wa tato nunga malo mana o nga fa fonga mai le pale mia nisi me le ngai pe au tu fa ngai na ua tato fa ngai le me o le lua no fo inga uma pale mia ma nei tele o le mele o le fa o le watu ma watu to new administration there's nothing wrong with that e manui ai le tu wa le to pele manu o le mele fe tu le pa o le pale mia ia CEO o tupero na tali, Chief Auditor na tali lon son-in-law, ia o le loi sili le si lon son-in-law, o le sauna. Ia, se vai la ia. O le ainga ato. Ia. Ia. Ia mantua foi la tula epa. Ina taimi, ta fili sau nua le fai o nei fai unga. A fai tu a fai mai. Ia la ana apalailo ngā tali. La si la fia afa pena tasi la application re-advertise. Okay. Ia, ta ngai mai ia li ta munmuri fa mai ta asia fa munmuri. Ia pena watuele tu walalo ia. Nisio la to wasa i mai. To a tasi le aso tala na fai male oka. Ai o le po le aso so ai fa pe mai. O le na mau male i meli la te vai to ale tanu mala oka. Fatali e lima le fitu aso. But o le best o le service ale asia le lato au nanga. O le tama fai e maua within 2 or 3 days. Ono sai mai. Ia, ele ufa le taunu umai lalo le wati. Taunu wati oka. Ioi. Sa batu la vale tau alanga a fa pete malanga po le babe fai le oka o le taimi pisi o le kirisimasi. Ia o tūlanga nā i ele tātou vai leo le Asia. Vai le Asia ia whapea fo le tātou Renew 28. Se a o toi mawainga sa Redox Gold. Wana le amai la wā ia tū mai tangata.
ia e tonu ia se tu tau mwhai ia nisi oka whaingofia ele au nanga le tau sang fōpe a maole ola male malosi. Ia. Mana ia. Paftai mo le, o te mana tutupai o ta o ka la muli nei e ta te li la asia Krismasi. Au iei ni mta e manatu e mori I na ia wo, na ia ai ngai Samoa, ma so se tafo nei la lola. Ia watia nei ava noa, e te mori ai e lo whaanga ma o le Krismasi. Ia le lei tu le epa whaftai, ia. Mamoli atu le whamaloma le whaftai le au nanga le Sisi's House of Fashion. Ia, peo na esi le fia fo itu le epa te lena e admire mai le tele o ofo whangaina. Ia, o la tailor le nā le sawa e supply mai Samoa. Mana na ia ofu na vai atu le vai aso le te neima vai aso le. Ia, wa tele mana na o ia o le tusa lapo o tino la tau. Ia toi mo fo se taimi. Ia, a me se foi ia le foi. Le Kerubi, le fale ainga le I lotopa, ia whapea foi le blessings. Ia, malo. Whai o le whaiva, ia maua o tō se kilisi masi fia, ma se tausanga fō manuia. Whapea fo le tatou whainga malo I Samoa. I wō umama pāanga, ia nisi fo I o wō asi atu I whafo, o lo I Samoa le taimi nei stay safe and be safe. Have a Merry Christmas and a prosperous New Year. Ia whapena fo I tō atu la epa, ia a mai se foi ia to tele le malo le tunu o lo whaafonga mai le tapo kalame ia maua o tau se kilisi masi fia ma se tausanga fōu manuia. A mai se for New Zealand, Australia, ma Samoa o tātou o le tātou Christmas Eve tonight wha mole o le tuwalalo aua le aveina le taavale o nā a whapea wa I loa wa I tango fia le ava. Please have a sober driver. There's nothing worse I le ala whai mai tae au whanunga le lei ai a mai se sad news. Ia o le nātu la epa a whafonga anga Samoa ia tātou tāle tonu, tātou tuwha atasi ina ia maua tātou le New Christmas Eve tonight, a very best Christmas Eve to everybody. Ia, malo whaftai. O loo mātou. Oi titianga lo tu leipa na yo inga umai Samoa, nei New Zealand, Christchurch, Australia, Wellington, ia whape foi Amerika. Ia malo, maua o tau le file mu, le kirisimasi fia, ma se tau sang fau manuia, tātou toi wheloa I se taimi. Te langa o le maua, I'm gonna be flying out soon. Oh, ia, malo, mania. Whapena foi I le mātou I tūlangi. O loo mātou I nei, o le sau tam whai whaafso tai se li foi leo la auli. Sau te tila fia le se li foi lea matua le ta pilipili maia I al pāri. Oh, le whenga I utale mota Samoa. Yes. Lea la mauti nei umana whai iei le whaafe a lea foi. A le fast a le eight. Oh, well done. Whaafana o tala no vili iei se li. Ina o maile no mela ia e o maile te mleli mo se mafsota inga ai a fai o mo se ava no falo no me ta por kala tali me telefoni ia o le fi fsota ia et mai tele tatu por kala le ngaluenga male au nanga le futa mati io He's a loyal employee ale fionga le li palemia male Mota Samoa Catering. Io e tā ua tele ia le au nanga lea ta mali. A tā ua tele. Tupu ia o whainga malo. E leo i nei. Leo i nei le asisi mai siona ainga. A le lau whalongo atu i o tāpu. Ala toi fo i le mena o le fia mawaise a maua mai le tāpu kalami. Lo telefoni na whawhanu wala au tu nafi. E leo maua whaia e lo walo e wala au mai au. Ia fia whiloa e ma Pai atu sina mea alofa le titi o Krismasi le se mea alofa tele. Ngalo. E amana ia tele, we do appreciate your service. Ia na ia ve foi le nei taimi mo fanua e loa toi foi le nga whaftai mo ta
ngā luenga le nei tausanga atoa. Yo e le whaingofia nei mea, e tele fo itala tangata e lafo mai, ma whaaleanga mai, ma turanga whapena. Ai le titi le te leo le sao le ta tautua ma le unanga. Ia mo le tau whai e whaailoa, le tele o mea ua, le whita whafonga le atunu. Pamuni atu le kisimasi wō ma paanga, io fans fo, io le siu fonga o tai au fōu ma le lupe whaalele. Pamuni e te le atu le kisimasi, o e fōi o mwhai o na papena fōi, ina i a inga uma. I le sa o lo matu a inga, i sa papani sawai i, matu a inga uma lo matu nuu o whanga loa, o whea uma o matu a inga i tutono Samoa. Ia e mori te le atu, le nganga whaftai, mo le soifua lau le lei, o le nei tausanga ua tatu lam whai ia mani whamani atu e kisimasi ma le tausanga fōu pe ale to e whitau i se ia vanga nase taimi a o le i tatu whale atu i le tausanga fōu. Alo whatela fōi mo o rua whamani atu tausanga fōu le ma whanua ma tawhea ma no wha. Pena fōi tu le epa. A pena fōi tātou toi whelongo nai. Ai le i au lia le New Year next week. Ia te maua e te si sota inga. Ia ai le nā Samoa ia la tātou toi wheloa i pe ato e loa tonu le ala so toi a matai le au nanga le lupe whaleli. Ia ma maua i loa se tala fōu mo le mani tā penanga o tausang fōu. Ia God bless everybody. Have a safe Christmas Eve tonight. We'll see you New Year. Ia le tua soifua. Soifua. Wheloa. Yeah. Ia, mana tu sa mo le na ua fia, o mo tau umor tau Christmas Eve le nei, na nei. Ia, whamani atu le kisimasi, ia e, wani ngalo i ati utau le taua, o le nei vai tau, ia e mo aso a inga, mana ia lafta inga le na watu e mo whanua, mana ia alo o nai le fali, ia e watu sau six pack, a ele pia ia watu ni whangu wenga se lua pe ono. Sole. Ia ma nei ale inu whafsanga i mama. Ioi. A o nā vai ato mama le sau whai mai. Ioi. Ia pe o nā whai mama vai ato papa le sau whai mai. Ine teo o nā si se no whanga se ma se atuela. Ai tatu. O nā tangata i luna whali. Ele mwhaino whai atu whape aua te o nā. O te whai atu rowa pe nā se lo malapta inga. Au le lapata inga mai tatu yoi e fia o nā i lu whale me se tatu nei Amerika o le teimi nei o le matua mata pupula o le ofisa o leo yoi i se mea tue whale tonu tau sipa rola ta vale lunga ta ofi o le leo ia na mai mau atu e fu ia afta ofi atu nila o ieni warrant sa tatu ia o na whale tonu e rola ia lea ai le leilo o nā le leile whale nofo le leile whale yoi ua le fe solo wa le mena te o fasi mai se no fo fa tele se fe le ya le fa mo la o na i lu fale ia ma o na fa sanga ya mama o isi foi temi ia halu fa solo ato mama e tia i papa fale o fa tuanga o tato ni aso ia ua to tasi wa uma fa tau va yaso le o fa tau aso uma lo na ni taia ia tatu whaitau tū lalo. Tatu o atu lea i le aso le kirismasi a mo temi nei. Pamania te le atu le kirismasi i le tatu whainga malo, tai o le tatu atunu, tai o le malo, tai o kampani, tai o nuu mawhioanga, o tai o ainga. Io e whamania te le atu le kirismasi i o ainga uma, wa uo ma paanga le tatu porkalame o le lupe whalele. We o lo fai mo o tau le tautua ma le au nanga. Whamani atu, i le kirismasi ma le tau sanfou, o lau tau au na masa. Tui la epa, whaftai, li o sua, o te whatofa, whasoifu atu, tātou wheloai. A whapem whaino o tutia tai au, te loa a whaile ai tai au, ia tātou te wheloai, i le aso whareile. Ma le weekend, ia anga e tula, ia le vai aso fou, ia matapu ni e lota tu po kalame fito ata tu ia a matale leia ia po le urua i vaiaso o le masina o Januari ai mo termine
o te whaatofā whaasoifu atu le atu pele. Tui la e pa